guys, rero ngiye kuba nakwereka ubundi aka application ushobora gukoresha ukaba wakumva radio na ekoteri irimo utiriwe ugendana imigozi ya ekoteri maze undi ukajya wumva radio utuje. Ngiye mugiye kubana nitwa Rino Radio, kandi subscribe, ukore share, comment, maze ubundi utubwire video twazagukoreraho ubutaha. So guys, rero uyu munsi ntabwo dutinda, reka twihute tunyarukire muri Play Store yacu. Tujye muri Play Store yacu dusacinge application yitwa Radio Garden. Radio Garden byanditse gutya. Radio Garden bigeze radio byanditse gutya guys, byanditse gutya Radio Garden. Ihemeza yewe urabona none na insanzwe nyifite, wowe urasanga hano handitse install. Ahangaha urasanga handitse install, maze ubundi yitiyestaramo paka kabaye open, kuko njye urabona ko nyifite. Ini yawe imeze gutya, iraba imeze utya. Murabibona iraba imeze gutya Radio Garden. Reka rero ubundi tuyikoreshe turebe, reka tuyikoreshe turebe ubundi ikora gute. Uraza uyikoreho, tegereza guys. Aho urabona ngewe kubura na insanze nyikoresha katrebe. Rero ahangaha kuri search ufite kuba washyiramo igihugu ushaka, amaradiyo yose mu gihugu akayatazo. Reka dushyiremo nk'u Rwanda, rebe no murazibona. N'izindi radiyo nyinshi. Ubundi reka turebe koko yavuga na ekoteri. So guys, ndi kubona impamvu hari itari kuvuga, ariko hariho recording. Bishobora kuba itavuga na record, ariko we nubikora kubera uraba utari kurikodinga iraza kuvuga. Dore ngizi za BNB murimo murazibona, BNB Kigali ngiyi. Tabaruka rya mugenzi wacu mukuru wacu Bwana Jean Lambert Gatari
murumva ko ivuze guys, nubwo bari muri rusange ari umunyamakuru kubera turi kuri internet ari kuhita bamamarizamo bya siporo yamenyekanye cyane, ariko n'ibiganiro bindi bisanzwe bya politiki. Uyu mugabo izina abanyarwanda bararizi, ijwi bararyi, muri kumva ko bikora BNB baravuze muvyumva, ariko kubera turi kuri internet bari kuhita bamamarizamo guys. Sinzi impamvu mukanya byanze kuvuga, dore n'izindi nyinshi za Flash FM wayumvishe Kiss FM, Kiss FM sinzi ikibazo ifite, sinzi impamvu itari kuvuga, ariko dushake izindi radiyo nka radiyo Rwanda twumve. Bitabataka nibura uteranije umusaruro w'ibitego bafite mu maklebe yabo. So guys, rero urumva ko bikora, kanda subscribe, ukore share, like, utubwire no muri comment video twazagukorera. Ciao ciao.